Maupay nga adlaw mga kalbayognon. Ako ang EU City Vice Mayor Rex M. Daguman. And welcome ka muliwat sa atong programa nga Speak Up. Kundiin gipapasabot naton sa simple nga paagi ang mga ordinansa sa aton syudad. Maupay gihapon nga adlaw sa iyo nga tanan. Ako naman si Elena Manadayday Cortado, Secretary sa Sangguniang Panlungsod. Yan nga adlaw, aton pag-iistoryahan ang Baratilyo and Seasonal Business Ordinance of the City of Calbayog o ang Ordinance number 2013-27-53 San Calbayog City. Manadayday, damo kita nakikita nga baratilyo nga night market labi na kung may fiesta, Pasko o iba pa nga espesyal nga okasyon. Mao ba ini ginaayos sini nga ordinansa? Oo, Vice. Ginbuhat ini nga ordinansa basi magkamay-ada klaro nga patakaran sa mga baratilyo, night market, trade fairs ngan seasonal businesses. Karuyag naton nga suportahan ang mga gutiay nga negosyante pero kinahanglan gihapon nga organisado, limpyo ngan talwas ang operasyon. Sakto good para klaro sa ato mamarati ang baratilyo o flea market mao ang klase sin merkado kundiin may nagbabaligya sa iba-iba nga produkto. Kasagaran mas barato. Samtang ang trade fair usa nga okasyon kundiin ginpapakita ngan ginbabaligya ang mga lokal nga produkto tikang sa ato mga barangay, farmers and cooperatives. Tama. Ngan may daliwat kita night market nga nag-ooperate sa gabi. Nganan seasonal businesses nga nag-aabrila sa partikular nga panahon sugad san Pasko o iba pa nga okasyon. Pero antes sila magnegosyo, kinahanglan anay nila magkuha sa special permit sa Business Permit and Licensing Office. Ini nga permit mao ang naghatag permiso para sa organizer ng vendors nga mag-operate sa syudad. May mga guidelines gihapon nga kinahanglan sundon. Pananglitan, kinahanglan aprobado ang lugar ngan oras sa operasyon. Ngan diri dapat maharangan ang traffic sa mga dalan. Importante gihapon nga sundon ang safety rules ngan sanitation regulations para masiguro ang kalimpyo ngan seguridad sa lugar. Ngan syempre, ang mga vendors kinahanglan magbaligya sa ira aside nga pwesto kay magpakita sin maupay nga batasan. Dili luwat pwede na magbaligya sa pirated goods o iba pa nga illegal nga produkto. Para naman san kalimpyo, kinahanglan ilabog ang basura san sakto nga paagi katapos ang operasyon. Ngan para sa night market, kinahanglan tanggalon ang mga paninda sa lugar pagkatapos ang oras sa negosyo. May mga baraydan gihapon sugad sa permit fee, garbage fee, sanitary permit fee, ngan work permit para sa pipira nga vendors. Ngan kung pinaagi sa contractor, ang pag-organize ng event, may bayad gihapon para sa area ng gagabiton. Kung may mag-violate sini nga balaod, may multa nga 5,000 kada offense ngan posible pa nga ma-revoke ang permit. Ang importante gud sini nga ordinansa mao ang pagbalanse, pagbulig sa mga negosyante, samtang ginpapanalipdan ang kaupayan ng kalimpyo sa aton syudad. Padayon kita pagsunod sa mga ordinansa para mas maging mauswag ngan organisado ang aton pinalangga nga Calbayog City. Ako ang iyo Vice Mayor Rex Daguman, padayon kita mag-aram, magpakiana, mag-speak up.